Kani-gidi dashan Meghalaya bang iptang sampai pi baro syakatup ke bawah mata kejan mien. Shoban pash ki kubor ke babnya ipet chmaya ki mat bukongsan. On penkela ke kinhon menteri ke jengwai state anthem da ka bupsut lang ya ke ketin penar on pen pau kwat ba ha ke limpung Meghalaya games. Kinhon menteri mentah kesengi kelam menjur ya ke Meghalaya School Service Rules 8,000 arpusan bat pen bhai ki lat kentiu kerdan nak bentah kinong hikai. Shong Jelang menteri rang ba ke jelau konrek kesang ma bat presiden jong ke Indian Olympic Association ke PT Usha bani mirjumut nak bentah ke Jepun Kre ke Limpung National Games ke balai kendal. But on your kun isoni karjana kulit kertong shimet na nong spung so yung constituency. Ki kubor ki babnya. Ka jinge lang ka kinhon menteri blalong mentah kasi kelapen mi ya katu kat nitli ki rai ki pekongsan ya ki bala shimbat penbet ya katu kat nitli ki kam jong ka jela. Ka kinhon menteri kala rai ben pen kelai ke jengwa jong ka state anthem ben ketup lang ka ketien penar. Ya ka ba on sa pen pau pat ba ka limpung Meghalaya games sejuai. Ya ki kendon trek kam na kabenta ka khusnam Art and Heritage Award la menjur ban ithu yiki jingno senyang hakal yang ka jingpen isap pat ba beper ba ke selection committee kan sakmi nya ya kani ka kinhon menteri kala menjur ru ya ki nong yo pedang ya ka khusnam Meghalaya Day Award 8,000 arpusan hakaba u sembertush isang ma ulayo ka khusnam Utirot Singh Award u Reverend Wiley Cooper Kongwir ulayo ka khusnam PA Patugan Sangma Award but ikong kumoy wa lang ka khusnam ukyang nomba award. The cabinet today has decided to amend the Meghalaya state anthem, and we are happy to include few lines in Panar in the state anthem. So this will be unveiled in the state Meghalaya Games, which will be held in YJ in Gentia Hills, and we'll be playing it on that particular day. Ka kinhon menteri mentah kasi kala menjur Meghalaya School Service Rules 8,000 arpusan ben pen bhai ki lat kentiu kerana ka bentah ki nong hikai school LP. Kala menjur ru ye ki kendon jong ka jelaban penbet ya ka bai examine forensic bat kerukom siu bala bu renti na ka bentah ki tenak trekam. Lapens kemru ke scheme Meghalaya Town bat country planning scheme ka ban pet ban khmi ya ka jingroi state palat port hanu Shillong Township. Lapan kelai ka an Meghalaya State Investment Promotion but Facilitation Act 8,000 arpusau ban pensyai ki rukom thiet jaka dak ba pelet jengmut ha ki karkhana ki ban ai kam ai jam ki nong shong shnong dalor kata ya ka Invest Meghalaya Authority on sapan kala kerteng no sya ka Meghalaya Investment Promotion Authority in a certain position for many years, and there were limited scope for promotion, which also created a bit of conflict between different sections in the education department. And hence, after deep consultation with different associations, the education department has today amended the rules. As I said, this is the Meghalaya School Service Rules 2025, and this is going to pave way for a better scope of promotion when it comes to government LP school teachers. Menteri Rangba ke Jela Meghalaya Konrad Kesang Mahanan kesengi urapan long ke jingalang ling ba ke video conference bat ke Presiden jong ke Indian Olympic Association ke PT Usha banyak keren halor ke Jepun Kre jong ke Jela na kebentawan penlong ke Limpung National Games ke balai kendai haus 6,000 arpunyo. Menteri Rangba ke Jela ulapan pau ke jingbei tengka ke pedang shen ha ke bay day ki kam sports kintup ru ya ke jingpen bhaya bon teli ke jaka jingile kai sports hanong ba Shillong hari lum jaintia bat hatura Kanong ba Shillong dangshan kelapan giat ki Limpung Ilekkai ki bakrau kum ke Limpung North East Games bat ke South Asian Games. Kejelak ladap ru ban yasoi sekolah bat ke IOA ban pelong ya kan ni Limpung keleng kanong ba Shillong tura bat Jowai. Ke Limpung National Games kan salong hajela Uttarakhand mentaus nem ha ka ba on don Limpung Ilekkai Satya haus nem 8,000 apun rio na kadau jong ke Limpung Asian Games.
We are pushing all aspects from infrastructure to all other related issues that are there to ensure that we are ready. In the last few years, we have invested hugely in sports, and a large amount of investments have been made. Meghalaya Games now are being held on an annual basis. So there is a very, very strong push towards overall sports in our state. Ikong Sony Karjana ibedish parabot uba Osborne Karjana is I rank election MDC kumikir tong shimet na nong spung so yong constituency hadir bo menjung I laweng no eladi na kadaw bo shim layo tiket na kaseng Congress da ka jing kershan jung kinong yalam ke bubun Ikong Sony ila pelet jing mut halor ka jing tebet jung I kaliang ka kwat ka kya bat halor ka jing don kamban yo ikilat ai jing sumari ba kam bha shu kam tam hapo so yong community health center hakapor yalap election ka jong I bakilong kami kin asushu kumaki asya ki ay ke bore nga bangalong advisor but kumangila to siya government katutuli ki issue ni job hiru nakabor jong kajing tali jong ki asya tingnan ko wa hiru apo kas nong spong so yong constituency kin ay jing kersya yang nga bakin ra asushu kam halor bangala banirap on tangi ki asya ikilong kami gibran hapo kas so dan kanong spong so yong constituency nakalong kajing tray jong ki anganwadi let's say kajing tray kajing rap jong ki midday meals ki baki kintai ki tray ki bakin du ki jing Kaseng Voice of the People Party balai lamdo ba Arden Mela basay mod kala wengno yang kajing pedung kerteng yo ba marbiang nong si kum kertong jong kanong ston hadin kajing sapriang jong ki durki ba ki durki ba pen I bol ai kuble ya umentri rang ba jong kajelau konrit ke sangma hadin bola yo ya kalat banti do yong haus nam arhajar arpuwe Kaseng kelapan pau ke jing sungukia sapang ke jing keta kabalaban keta ya kana kadau jong ke jing edon benta jong ba marbiang hakikam khayi doyong kani karai kelapan mi ya ke jing persya ke bajur haka jing elang patba belalong hanong ston haka khatsan terik ubnaya kelaling kot arhajar arpesan kila ai children banten pau ya ke jing sungu ya ukomra sangma namar kata ke jing yo list mining list hagata ka por bagata ka video ka dayla do slam up way kani ka video ka bami kan bu jinge ya ka party namangi sopo bagaton ka jing pen up shrip yang I kum ka party larangi pakla La penlong ke jing lang benda ke singi ha IIM Shillong mene kren ha lor ki kam ki be de ke jing ki bami na ke jing break nut bat ki lat ki kabu hapo kanong ba Hakani ka jing lang balapan long lang da ka operation clean up ka IAM Shillong ka Meghalaya Institute of Governance bat ka sinjuk ki nong sin shar shnong nong thamai penlun kalaya kren halor kumno banwan ra ki rukom bret nyot ki babit ki babiang ka bakin thupru ika jing tri lang ba ki dor bar shnong ban kin tiu ki kam kamai kaji ban sam jing tips ki pat ba bat ban bo jing tho thik pathik ki rukom le ki babhatam Kinomik mat na ki khat santali ki dor barshnong hapo ka jing lam jong ba bantali nari layas no akti lang ru dai kong Patricia Mukim bat ka IEM I have one I don't know like every community they are maintaining that how much waste they are generating what is the Katanat Indian Meteorological Department kalarake ke link host number shispa san po jong ka man takasngi ban pensa kan mau ikani kasngi ke Meteorological Center Shillong kalapli ki jing khang ba jong ka na ka benta ki pat ba ban sam jing tip halor ki rukom tre jong katanat IMD bat ki tiar ki tar ki jong ka ukli do katanat IMD nong ba Shillong u Thanjalal Lovam ulapan pau ki jing pen phai ki jing don jing M ki benang ya chakmat apo ke jela Meghalaya bat ke jing wara ki impact based weather forecast kna ba onla ban ye tho lupa khampha ha ka be deb ke jing long jing man ka sim benang IMD is at the forefront of weather services and in the past few years has already started impact-based forecast services. So and also nowcasting services. Nowcast services is even for the next 3 hours.
And based on the next 3 hours, what will be the weather? So we are moving away from what will be the weather to what the weather will do. So there comes the impact-based forecast. MLA ke juai ubadeiru usong knor ka muda uba wailat mikishin lah nen kesengi ulap lie pat ba kapan khana ka bathmai hamadan kiang nang ba stadium ha ka blashna da ka bai trelang ba Rotary Club juai ka West Jainter District Sports Association but ka juai Municipal Board abo ka 15th Finance Commission Award 8,000 arpo arpwe Habakran kum kongsan uba shalau la banjur halor ke jingdon kam bandon ke jingpet jing kmi ke babnya hadiem bla de banshna ba pentikna bla penyat bahayaka Working President Jongka WJDSA uba EMH pasa ulapan pau ke jing songu ke jongu hakabai dei bat kini kaban ai jing mentoi ru yaki brio ki pawan sha ka di ke stadium ha badon kinu ki program ni ki jing lekai Revenue not do one of his relative export. And the others. There are times when we focus on the major issues, on the major project, but we miss the small ones, which are equally important. So really, I really like to congratulate the member of the Rotary Club for coming forward with this project, and I'm confident and MLA ke nongpo uba meral bonds mulai so pada ke kaliket nongpang syakari boy syatei presbytery minta kesengi ban sedang ke jingra ke jubli rupa kani ke kaliket nongpang belabai tengkaling ba ke Chief Minister Special Development Fund ketemu ban kerja ni ke kuat ke kia apo katan Haka jo kesengi lapli pat ba ke office jong gari boy syatei presbytery haka jo ke por belapli perdaru ke skul hikai tem hikai put ke badang syudap tau temai Kiri upau kumat ibakentup yo ba meral bonds ibadai MLA UMDC ba balajit rani ba pastor SN Teron kilawan isim benta hakani kesengi Lomba kino yalang kino kitkam di belalik nak sedih kibadan di jingi i jengai pensengau report adu bertit di kene jaka makan longkum ke aset jong ke presbytery pat ru ban sedang ban tei ya kene Islam terikam Kiken hun yele kai football na ki khatway league district kentup ru ya ka ken hun try ke West Jainter kila poi na ka benta ka Limpong Meghalaya Games 8,000 arpusan henen kesengi lai ku ble ei pe no yele kai kum ka dak ka jing songo iki u head coach na West KHASI Hills u lapen pau ka jing sok men ka jong u halor ka jing pidiang sobha ba ka jing pen pau ka jing long parlok da ka West Jainter Hills district Limpong Meghalaya Games ke Bandrio kelas dang menta kesengi da ka jing lekai football jong ke shenrang ki ba hapo khat news nam ke erta ha ka ba ka ken hun East Garo Hills kala peliam no ka ken hun Southwest Garo Hills da saula ar ka jing lekai ka bobut ha preng ka ken hun Southwest KHASI but ka ken hun East KHASI Hills but ka ken hun East Jainter Hills but ka Ripoy district kila kut no ha ka jing lekai te kajing pidang subah hang ne ngas long snow tanat nomar ba ki staff ki badan hang ne naduk bang dang supoi ru long ba long pariak ba long friendly ba bat ni teng snow juk sujan bat ki MLA ko umsning Dr. Siling do lapli perdai Komandan Gracia Futsal Turf Maryland Resort Ripoy district menta kesengi kani Komandan Futsal batmai ketemu ban peniajan ki samla shnong bat ban kentiu ke kuat ke kia haba ai jingkren Dr. Siling do lapen pau ke jing ngau hun hakabai dei ba kani ke project hakabai lapen pau ba kani Komandan Futsal kan ai jing mentoi ke imlang sa alang da ke kentiu ke jing dei ki samla bat pen bhai ke kuat ke kia jong ki trai shnong Hakani kesengi lawan benishim bentaru da Father Peters Imli, Father Michael Kongan, Thomas Roy Malay, ibede itrai jong ke Maryland Resort, bat kiwe kinong ilam shnong. Ingin ya be ban ya kamai, ingin ya be ban pernah ka jingkya ka jongi, bat kani ka bala pli menta kesengi, kan long ka jingkerku ya ki kun samla ki jongi, mei tang ki samla, wat yengi ki bala Kasenjuk Rong Catholic Youth Association kelapin kot no Limpong yele kai football menta kesengi ha ka ba ka ken hul ministry team kala job da saula ar ha ka jingia shoot penalty persha ka ken hul 10 member team
Kani kalimpung katmu ban pen mi pisa na kabenta bantai ki yemani ka batmai ban gentiu ke jingitali ke emlang salang. Hakani kalimpung lawan benishim benta de ki Rio Pau kmat ki bakentup yu kertong MDC jong kaseng Congress uba Rocky Marwen bat urang ba snong jong kasnong umyarong uba Roning Rani bat kiwe ki nongsha khot sngom ha. Mentang ini pek ke jenglong jaman kesim nang hatura. Kajing kriat kalong 40 degree Celsius, kajing shit kalong 40 degree Celsius, kajing sengam kau hau mata kasingi kalong nyau pusau na kasispa. Kat bahas Shillong, kajing kriat kalong 100 degree Celsius, kajing shit kalong khat nyau 100 degree Celsius, kajing sengam kau hau mata kasingi kalong 100 pau na kasispa. Bar Juwai pat kajing kriat kalong 100 degree Celsius, kajing shit kalong khat pra degree Celsius, kajing sengam kau hau mata kasingi kalong nyau kendai na kasispa. Kesun beneng kan rang hatura Juwai. Kat ba Shillong pat kalak pendon kajing hap slap kajing dum lo kendo ko ba malu malaki kat tu kat ni kijaka. Dia perlu ketui lapoi sebukut jong tup ke bor jing mata kajan mit. Hadu bendi syam yang pat pilih syai kesingi kublai pi baro. साथियों